Bomkhanya kude TV siyabonga ukuthi nihlale kanye nathi nibe khona niqhubeke nesupporte njalo abantu abazosikhulisa yinina siyalibonga kithuba ukuthi nami ngibe khona namhlanje la ngizoba phambi kwenu ngizonichazela njengoba nazi ke phambilini ngangakuveza ukuthi ngangumuntu owayenza izinto zokuganga ephinde ebedansa ngapha ebecula ngapha mhlambe kulezo abanye abantu abachazelekanga kahle evusa ukuthi mhlambe ngoba wawudansa ucashile mapha ama challenges wakuhamba ubhekane nawo ngicela namhlanje kuyisikhathi sokuthi okunye kwakho ngikuveze kanjalo kunesigameko la esake senzeke endaweni ethiwa iseDondotha kwesakamthetho mhlawumbe abanye ababukeli bayakwazi eDondotha abanye abakwazi indawo nje eduma ukuthi itshontshe imoto kakhulu kule ndawo lesiseDondotha bengine group yabantu ababedansa bekune group yamantombazana bedansa kune group yabafana abadansayo abafana amantombazana bemangaki ebe4 nabafana bebe4 5 ngami so ke njengoba wazi ukuthi uma nidansa niyamenywa kuthiwa cha siyanicela ukuthi nizosinandisela emcimbini kwakuyiphathi kuloya muzi uthi angisasikhumbula kahle sibona noma kwaMpongose noma kwabani kodwa nje umuntu owaseDondotha uzoyibona le ndawo lo muzi unamatekisi lo muzi ulapha ekhona nje mofika eDondotha uyongena ethi ukhuluma ngathi ukudlula line westimela unamatekisi unestairs uyaziwa nje la muzi unestairs lapha indawo yakho isekhonini nje impela alright so shothi basimemileke lapho ukuthi bacela ukuthi nasiyodansa ngifuna kahle kahle mvusa ukukhombisa abantu ukuthi umuthi uyasebenza esibhanyeni uma kufanele udubuleke ungadubuleki akuyonke indlela ukuthi kufanele size singaqhumi noma kwenza kodwa kuba nento eyenzakalayo kumuntu uma kufanele ekhiphe isibhamu ekudubula eyenza nje kalayo egcine kodwa isibhamu singabheki ngakwena masibhekile ngakwena kufanele kube ukuthi asiqhumi noma siyageja yabo okay ngalezo khathi nazi kahle bengiyifakela ingcweba ke mina omunye umuntu ucatshiwe egazini lesibhamu vela ngidubuleke sengeke ngakuprove lokho ngeke nganixoxela phambilini ukuthi vele isibhamu asingeni kumina alright then siyahamba ke siyamenya ke la sihamba namantombazana amantombazana angwazi kahle emakubo wonke ngoba phela mani recruitana kwezomdanso uthola ukuthi khona oyedwa onibonile ethi ngicela ukuza nabangani bami sizojoina egroupini siba amantombazana mina ngangazi intombazana eyodwa ngazi ngisho ekhaya kubo ngazi ngisho umfana wakubo futhi ngimjwayele ngalelo langa futhi ngasasihamba naye lo mfana lo alright so la amanye amantombazana awu3 angiwazi ukuthi nje ayasidansela siyigroup e1 ngoba ngikhumbula kahle ngalezo khathi sasiyibiza ngeD12 mhlawumbe abantu bazi kuEminem but sasibiza ngeD12 alright so uma sisuka lapha sisuka kwasakamthethwa siya kulomuzi ke manje onamateksi banephathi bafuna sobanandisela sihamba nazo lezi ngane zamantombazana angazi lutho uzwe kahle vusi mina mangisuke ngiyodansa ngiyocula angiphathi into eyisikhali futhi ngisuke ngihambela ngazo ngifree ngizofika ngiphuzela utshwala phambili sidle inyama sibuye nemali kuphela leyo madlana encane engasholo sibuyele bakhase sinemali okay alright masifika lapha sifike nangempela hayi besijabulela abantu bakulomuzi kunamatekisi ubaba wakhona futhi uyaziwa ukuthi hayi uyadubula akadlali uyasatshwa hlobaba wangali la sasiye khona ayibefike besixoxele nalofana sihamba naye vele wangakhona ngale uyazazi uyamazi lo baba uthe lo baba alifaka uyasatshwa la khululekana yakho umuntu ozosithinta hayi sikhululekile ngoba uyazi phela manihamba nengazi amantombazana kunabafana abahluphayo emakhaya ke abafana bashela kabuhlungu so ingane mengajwayele zize yisabe nje ukuthi bafuna ukuba rap yabo hayi ke sivaye so la kumnandi ke ayisingene nathi stage phela hayi sidanse hayi ngiyatshela ke hayi ke yonke into imnandi vusa akekho umuntu futhi obandlulu lomunye kanti la masifika la sizofica abanye abafana abawu2 bahamba negroup yabo bawu5 laba bafana abawu2 mina uzwe kahle angibazi ukuthi abakubo kwalezi ingane ezinye ezu2 esidansa nazo angibazi laba bafana ngibona abafana nje ngiqala ukubabona so laba bafana abazi ukuthi ingane zakubo ziyadansa so ngoba idansa babuka ukuthi thina zu4 thina sibawu5 shuthi vele khona into esingase siyenze nalezi ngane noma khona esiyenzayo engale bona abayibonayo ibonwa lezi insizwa thina siyibona lonto le lana ngoba sidansa sicula kanje akekho futhi umuntu engingasho ukuthi wabona intombi mhlawumbe ukuthi hayi intombi yami lengayishela kube intombi mhlawumbe singathandana akekho umuntu wayibona into kanjalo ne so labafana bese bebuka ngalondlela bese lamantombazana bewathatha lo muzi wawubiwe vusi ubiwe nje unocingo ukwazi ngeke uzungene kulona lo lacingo ucingo nje nekhala ezincane engaka ufefe lifaka ufefe lo ucingo ngasho njalo igate la khona uma uyakhona uyehliye phansi
bese uyanyuka futhi uze la uzoqondana negate kodwa manje alikho igate ukuthi babenzele imoto umgwaqo wakhona so manje emgwaqweni mofuna ukuya kulomuzi uyehla uthi ushona ezantsi uzongena uthi uphinde futhi uyongena ngaphakathi alright so mina ngibona laba bafana abawu2 badonsa lezi ingane ngenkani yabo mina ngingaphakathi kulomuzi hayibo ngiyabuza bese ngibuza umunye umfana sasidansa naye umunye o2 Sifiso ngithi Sifiso kwenzakalani lapha bese nje bathi labafana sebeshela ingane ngenkani so izwa kahle ke mbukele ngisuka la mina ngokuthi ngizoprotecta lezi ingane ukuthi lezi ingane bengayidlengula abafana bengayidoza ngoba babekhomba ukuhamba nazo ngenkani lezi ingane la sasodansa khona local yazo kahle so thina sisuka endaweni ethu isemgazini siya eDondotha zona zihlala othandweni zifunda futhi ezikoleni zaseDondotha so okusho ukuthi la ziyaziwa la endaweni nabantu basamanga ukuthi lezi ingane ziyadansa emakhaya into yomdansi into engajwayelekile so yayifike nami so sekunalo into uthi kuyadansa kanti la hakwenziwa 1 and 2 sebayijabulela nalabo bafana ababengazi ingane zabo ukuthi ziyadansa and ingane zakusho ukuthi bezithi mayihamba endaweni zokuqoma zenza into ebhedda zihambe zingabuyi bese bethi abafana yilo mdanso lo nathi shuthi yithi amadodazo yabo ayi mina ngiphumeke lababukeli ngiyaphuma ngiyehla phansi kuleli gate ngenyuka bese ngizoqhamukela kubona kanje bese ngithi abafethi kwenze njani yabo mina ngibuza ngokuthi lezi ngane sihamba na ngithi abafethi manishela ingane ayizisheleni kahle bese ethi lo munye umfana ngengilibiza igama lakhe ngicabanga ukuthi lo munye siwashona lo munye uyaphila bese ethi lo munye yebo nemfethu ubani wena ozositshena ukuthi senzeni yabo bese ngithi mina ngubani wena ubani ozobuza mthi ngubani wena ungafike wena uphaphela ingane ngihamba nazo awuzazi sho ukuzazi uyaqhamuka uzophapha uzothona lezi ingane uhamba nazo ngaliphi uzazela lapha lezi ingane yabo so manje ngithi yabo manje mina laba sengahlahle ngasho ukuthi ngangibasukela labafana mangikhuluma iqiniso ngoba ingane ezakubo bese lo munye lo munye ngikhuluma naye uzwe kahle useduze kwami kanje futhi eduze lo phethe isibhamu ungale ngemuva yabo so lo ngalesikhathi lo esondela kimi uphethe umese ethi ukhipha umese ethi angigwaza ngishone ngala eceleni ngimbamba umese ngesikhathi ngubamba ngimshayela engalweni la ewudedele lo phambi kwami vusi wathi ethi phambi iskipha waqoqa itrack paint yephuma wathi mathi uphakamisa iskipha la mangithi ha uphethe isibhamu angivele ngibone ukuthi hayi la ijumpile umese ukhumbula usungakimi mase nguthathile ubuye ngakumina so ngoba ubuye ngakumina lo useqhelela lo manje ukuthi ngoba uyazi vethu umngane wakho uphethe isibhamu file ngidubule manje okay right mina ngivele ngalesikhathi bese angithi ngikhumbula ukuthi ngithe indlela emkanje lapha indlela lapha ngeke lo muzi ijika so mina sengibaleka angisabaleka ngoba sengigudla ihlahla ezincanyana nje ihlangwana ngibaleka zona lo ngasikhathi uyaskipha isibhamu vusasila sivele singaphumi sivele siwe phansi kuyena kwi track paint i-track paint phansi uyibophile yabo shothi ngaleso sikhathi sazama ukusikhipha mina hayi ngiyabaleka namanje ngibaleka ngiyaphi ngiyongena egate hayi ngibona ukuthi kuye egate is too late ngoba nalabo sebengihupha bengijukutshela ngamabhodlela so ngaleso eza kimi mina sengibona akungcothi ngivele ngenze njani ngivele ngijumpe lelo cingo ngiyongena ngaphakathi hayi ngiyakutshela vusi ngathi mangijumpa unyawo lodwa nje sase sikhala isibhamu ngifuna ukukutshela ukuthi kwangona distance ende mhlawumbe kwakuyi distance mhlawumbe ngabo 10 meters kuthi angikho sure or 15 meters kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ocingweni ngangizwe ishathi onganguthi le mpilo isiphelile ucingo la lihamba khona lizikoshi kanje khona la linqamuke khona ukusho ukuthi inhlamvu yayishaye khona la nqamuka yadlula ngoba la ngangibaleka khona isikhathi sengiyowa ngale ngaphakathi imoto yangaphakathi yayiphelile amawindi idubulekile nje ngapha ngicabanga lo muntu wadubula inhlavu zazaphela base bema ngaphandle basilinda ukuthi ngoba vele phela thina mfana masuka suka ngenyawo kithi so basilindile ngaphandle bayazi ingane ukuthi eza kubo so ubaba walana ngenxa ukuthi uyasatsha bese sibuza ukuthi kwenzakalani bese ngiyamtshela lo baba ukuthi mina baba yazi la sihamba nezingane la laba bayithatha ngenkani so angazi ukuthi bakwenzelani lokho so mangithi ngiyakhona bangilwisa lo munye befuna ukungigwaza lo munye wakhiphela isibhamu ngoba bengidubula nje bangidubulela lokho ke kanti lo baba uyazazi lezi ngane ezithu ukuthi eza kubona abafana bese yasho lo baba no lalela ndoda lezi ngane wena uyazazi eza kubona abafana ngithi mina cha ngizazi ethi yabona ke ngitshela lezi ngane abafana balwela ingane zakubo kahle eza kubo mina manje ngesikhathi ngiyethuka kama kuthi mndawo lezi ngane kanti eza bese ngiyibuza lezi ngoba nazabaleka zabuya zeza kanje nami ngapha so sengiyayibuza lezi ngane
labafana bakini nazi lezi ngane he abasekhaya labafana bayaziyo eDondothi ukuthi oshaya spam bayagwazana mangama mention nje ngamagama la khona umuntu ongashi ngiyabazi labo bafana labo oyedwa kodwa sowashona owayihlupha nje impela ngisho ugandaganda wayephuca abantu ugandaganda ebadubula wayengadli makwakhipha ispam wayengadlali wayidubula ayike ngisho ukuthi sekufanele manje sithola indlela yake futhi yokuhamba ngoba labafana baloko besiqhumisela ibhamu ngapha asesodwa futhi eziningi sebebizene baningi sekukhona netekisi futhi khona lapho yabafana baseDondothi lapha ezitolo hayi lo baba esejayi ngizonifaka evenini lami bafethu nginihambise hayi nanga impela hayi sihambe sifake eveni lo baba ngithi bamsaba ngedluliseke ezosibeka emakhaya so ngifuna ukubuya lana ke kutheleni ukuthi umuthi uyasebenza esibhanyeni abantu bengasho ukuthi ngoba ukutshela iqiniso ukube yayingekho incweba noma ngangacabile ngento yespam la bafana kwakufanele bengidubule and most yabantu ababesebesizwile isigigaba sasenzeke lapha babe ngibuza ukuthi ngisinde kanjani kulabafana ngoba laba bafana mabakhipha into ezikhali bakushiyulele phansi and awulanyulele umuntu ngisho nephoyisa kunzima ukuthi leli phoyisa lenze njani lifike lizokulekelela so ngizama bakhona ababukeli vusi la abaphikile ukuthi hayi khona into mina ngamala manje nesibhamu sakho nomzimba wakhe nephethe isibhamu engakusakaza phansi ngiyakuvumela kungenzeka lokho kodwa akikho konke okucabangayo ngesibhamu ukuthi kuzokwenzeka mina ngabona ngisho ekukhuleni kwami vusi isibhamu yebo ngasithanda ngingakaze ngisiphathe ngilolu kusiphatha ngithe ngisiphethe ngasibona ukuthi siyingozi isibhamu kungcono ngisho uMesi ngoba uMesi ngeke uzovikela babe khona babethi abagwazeki unencwebe ukuthi akagwaze bomgwazi uMesi uvela uphuka kuyenzeka ngakubona kwabanye kodwa ngitshethu uMesi esho ukuthi usuku la still ethi umuntu hayi ngoba bengicabe ngomuthi wani kukaMesi but mina uMesi wona umuntu angangiyibona i right then isibhamu ngoba isibhamu nathi besiye senzeke masiganga ukuthi sithi masidubula umuntu vusi isibhamu sivele singaqhumi umuntu masithi siyamgwaza ngoba kuthiwa umgwazile umuntu kuzokwenzeka ini phuma igazi then isibhamu sesiyangena still kodwa besingangena ezesho umfana ukuthi hayi mina bangifaka inhlamvu la kwi-private party ezikhwameni zakhe zobudoda bakhe that's why engadubuleki so uyabo angithi yabona ukuthi isibhamu nangempela asigcine singasebenzi ke into lekanje so that's why bese ngiprefer uMesi so babukele siyabonga qhubeni silandele ni like and comment so za nenye episode elandelayo siyabonga.